Amahoro kuri mwese, iyi ni Waka Waka podcast, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Tugiye kuganira ku biri kubera muri Ukraine, tugiye gukomeza tuganira kuri iyi ntambara ya Ukraine, turebera hamwe Shoigu wagize umujinya mwinshi cyane nyuma y'ibi bitero bya Ukraine bikomeje ku butaka bw'Uburusiya. Turebere hamwe niki yavuze, niki Lavrov yavuze ku bijyanye n'iyi ntambara ndetse n'ibi bitero by'abanya Ukraine bikomeje. Ibyo byose reka tubiganirire hamwe muri iyi podcast. Yes, rero nkuko twakomeje kubiganiraho muri iyi ntambara iri kubera muri Ukraine, harimo kwihangana kwinshi kwa Vladimir Putin ukomeje gushinjwa nabo bita abanationaliste, bamushinja kuba afite kwihangana kurenze urugero. Nkaba narakomeje kubabwira ko ibi bitero Ukraine ikomeza kugaba kuri Moscow no mu yindi migi y'Abarusiya ari ikibazo gikomeye gishobora kuzateza abanya Ukraine ibibazo bikomeye mu minsi iri imbere. Ibyo rero nibyo dutangiye kubona kubera ko nyuma yuko Ukraine igabye ibitero, navuga ko ari ibitero bya drone nyinshi kuva batangira kugaba ibitero ku Burusiya. Aha navuga ko bagabye ibitero mu migi myinshi y'Abarusiya ndetse banabasha kugera mu birometero 600 binjiye mu butaka bw'Uburusiya. Ibi rero ntabwo Shoigu bikomeje kumushimisha, ni ibintu bikomeje kumurakaza cyane. Akaba avuga ko ibi bitero bikomeje kuri Russia. Akaba avuga ko ubu ngubu bagiye gutangira no gukoresha izi cruise missile bahawe, cyangwa se izi missile bahawe n'Abongereza, izo bahawe n'Abafaransa, hari n'izo bahawe n'Abanyamerika. Ibi rero Shoigu aravuga ko ku makuru igisirikare cy'Uburusiya gifite bivugwa ko izi missile zishobora kuba zigiye gukoreshwa mu kurasa ku butaka bw'Uburusiya. Ibyo ngibyo akaba avuga ko ari umurongo utukura igihe cyose bizakorwa. Icyo gihe bazafata ko bari mu ntambara yeruye na NATO, bakaba bazashobora kurasa kuri target yariyo yose bazumva ko ari ngombwa. Ibyo rero Shoigu abivuze nyuma yuko dukomeje gushinja igisirikare cy'Uburusiya na leta y'Uburusiya kugenda gahoro. Abantu bashaka intambara irangira bavuga ko Uburusiya ntago bukoresha imbaraga zabwo. Hari technology nyinshi Abarusiya bafite, hari intwaro nyinshi Abarusiya bafite zitaragera ahangaha muri Ukraine. Imibare ya Putin rero itandukana cyane, natwe dufite imibare imeze nk'irimo fanatisme, cyangwa se Abarusiya bashaka ibintu byihuta. Imibare yabo ibitandukanye cyane n'iya Putin, kuko Putin abara imibare miremire, akabara na nyuma y'iyi ntambara niki kizabaho, akabara ko aba banya Ukraine bazakomeza kubana n'Uburusiya, aba banya Ukraine bazakomeza kuba abavandimwe b'Abarusiya. Rero igihe cyose yabagabaho ibitero biremereye, twabiganiriye na Gentil Gideo, abarebye ikiganiro ndumva ibyo mwarabyumvise. Igihe cyose Russia yagaba ibitero biremereye ku migi y'abanya Ukraine, ikarasa ibisasu mu migi, ikarasa ibisasu hirya no hino nk'uko Ukraine iri kubikora muri Russia, icyo gihe murumva ko intambara yazajya kurangira Uburusiya ari igihugu cyanzwe muri kariya gace. Ari igihugu cyanzwe, kandi hari n'ibimenyetso bigaragara nk'uko uyu munsi NATO nta jambo ifite hirya no hino, kubera ko ibimenyetso by'amabi NATO yakoze hirya no hino nibyo byivugira, kandi ibimenyetso buri wese ababifite, abenshi abana bifite mu matelefone yabo. Ibyo NATO yakoze hirya no hino ku isi, nta mugabane NATO itarakoramo amabara. Ibyo rero nibyo bigenda bibagaruka, ari byo tubona bigaruka Ubufaransa burimo gutsindirwa ahantu hose. Ni ukubera ko hari amabi bakoze uyu munsi abagaruka imbere, agatuma n'ibyo bavuga uyu munsi bitumvikana. Ibyo rero Vladimir Putin agerageza kubishyira mu mibare, akagerageza kureba ko intambara yazarangira hari n'uburyo bwo kubana na Ukraine, kuko Ukraine nk'uko Vladimir Putin abivuga, avuga ko ari abavandimwe. Shoigu rero yavuze ko izi missile nizikoreshwa kuri Crimea, zigakoreshwa ku butaka bw'Uburusiya, uwo nguwo azaba ari umurongo utukura. Aba banya Ukraine mu ijambo rya Zelensky yari yavuze mu gihe cyashize, yari yavuze yuko intwaro barimo guhabwa n'ibitero bagiye gutegura batazigera bategura ibitero ku butaka bw'Uburusiya. Ariko izi drone zarashwe ku butaka bw'Uburusiya ni drone zaharashwe
nyuma y'iminsi ibiri ko Zelensky akoze iyo interview yavugaga ko atazongera kugaba ibitero ku Burusiya, ko bagiye kugerageza kwibanda cyane muri Zaporizhia na Kherson cyangwa se muri Bakhmut. Ubu rero nyuma y'iminsi ibiri yahise agaba ibitero bya drone nyinshi zageze mu mijyi itandukanye y'Abarusiya, irimo Peskov, irimo Oriol, irimo Ryazan, irimo Kaluga, irimo na Moscow, nyine mu nkengero za Moscow. Ibi rero ni ibitero bikomeje gutera umujinya abayobozi b'Uburusiya. Lavrov we yatangaje yuko izi ntwaro NATO ifite igihe cyose imwe izakoreshwa ishaka mbese izakoreshwa ku butaka bw'Uburusiya, icyo gihe Abarusiya bazafata ko bari mu ntambara yeruye na NATO, bakaba babishyizeho nk'umurongo utukura. Umurongo utukura rero byakomeje kuvugwa mu binyamakuru byo mu Burayi, ibinyamakuru byo muri Amerika, aho bakomeje kuvuga ko imirongo itukura Abarusiya bashyizeho myinshi, baravuze bati nta guha Ukraine intwaro turazibaha, ntago twigeze tubona umurongo utukura w'Abarusiya hari icyo uvuze. Bavuze kudatanga izi ntwaro za anti-missile zirinda ikirere cya Ukraine ziratangwa, Uburusiya nta kintu bwavuze. Imirongo myinshi bavuga ko Putin yagiye ashyiraho itukura, bavuga ko ari imirongo ngo itari serious, ari imirongo y'Abarusiya bishyiraho kugira ngo bakangise ariko badashobora kuyirenga. Ubu rero bakaba uyu nabo barimo kuwita umurongo utukura nk'indi mirongo yose yabayeho, ariko njye numva ko ubu ngubu harimo itandukaniro rinini cyane, kubera ko niba ibitero bitangiye kugera ku butaka bw'Uburusiya nk'uko Zelensky abishaka, Abarusiya bakarakara, icyo nacyo igisubizo Putin azakoresha kugira ngo agarure imitima y'Abarusiya ni cya kindi nababwiraga, ni umujinya mwinshi cyane ushobora gukoreshwa kuri abanya-Ukraine. Twatangiye kubibona. Uyu Lavrov we yavuze yuko bagomba guhita batangira kugira tageti inyubako za leta za parlement, za presidence. Ikigaragara nuko ku munsi w'ejo ninjoro harashwe building mu mujyi, bavuga ko ari za gisirikari, izindi zikaba ari z'amaministeri. Ibyo rero bishobora guhita bigirwa tageti mu gihe cyose aba Barusiya bashobora guhita bashyira intambara yabo ku kindi kigero, kubera ko narabibabwiye, nubwo Zelensky avuga ngo ikirere cya Kiev kirarinzwe, ngo ikirere cya Ukraine kirarinzwe, Abarusiya bafite misile zifite ubushobozi bwo kurasa aho bashaka. Nagira ngo mubyumve neza, izi anti-missile bafite zidiringana n'izi misile zindi zo mu gihe cy'Abasovieti, zo mu gihe cya za 80 kugeza za 90, ariko kuva haza hypersonique narabibabwiye, NATO ntabwo iragira igisubizo cyo guhangana n'iri koranabuhanga ry'izi misile. So rero ni ukuvuga ngo igihe cyose rero bashatse kugira tageti ari presidence cyangwa se ahandi hantu amaofisi ya leta akorera, ni ibintu bizorohera Abarusiya, kandi namwe muzabibona muri intambara. Ni nabwo muzabona ko kuva na kera kose Abarusiya batigeze bashaka kugira tageti inyubako za leta zifatirwamo ibyemezo hirya no hino. So twabibonye rero byatangiye kubera ko hari inyubako zasenywe muri Kiev za leta. Turakomeza dukurikirane ni ibiki. Ikindi navuga ku magambo ya Macron. Ubushize twabonye ijambo yavuze ari imbere y'abaambasaderi b'Abafaransa, ubwo yavugaga cyane kuri Afurika, avuga kuri Niger, ubwo yavuze amagambo nayo yakomeje kurakaza abantu. Wenda tuzagarukaho turi ku kibazo cya Afurika, ariko uyu Macron yavuze yuko Uburayi buri mu kibazo cyo kuzisanga bwinjiye mu bukene butakwikuramo. Aravuga ati Uburayi nta kintu gifatika dufite mu butaka, nta mabuye y'agaciro, nta kintu byose, nta gaze, nta kintu byose tubikura
ahandi. So niba turimo twaragiranye ikibazo n'Uburusiya aribwo bwaduhaga ibyo byose, tukaba ubu ngubu turi mu kibazo n'Abarusiya tugiye kwinjira mu ntambara already turi mu ntambara n'Abarusiya, ni ikibazo gikomeye kubera ko Abarusiya barimo gushaka amasoko y'ibyo bafite n'ibyo bagitanga muri ibi bihugu bya Union Européenne. Abarusiya babonye aho babitanga ahandi babitanga rwose. Ayo masezerano mufitanye nta kintu yaba amaze. Rero uyu Macron akaba avuga ko Uburayi bushobora kwisanga buri mu bukene buteye ubwoba kubera ko burimo kubura Afrika nanone n'umufatanyabikorwa bari bafite ufite byose, wabaga byose kuri make ku buryo bworoshye, nawe bari kugirana nawe ikibazo. Rero Macron sometimes azenguruka akongera akazenguruka akagwa ku kuri. Icyo ni ikintu cy'ukuri cyane kubera kurebye ukareba ibibazo Abadage bafite ubu ngubu bagiye kwinjiramo cyane cyane bya energy cyangwa se za gaze zo gushyushya mu mazu bakoresha mu nganda. Buriya iyo bavuze gaze ntitukumve wenda ngo ni ubukonje ngo abantu bakeneye gushyushya mu mazu no gushyushya mu mamodoka n'iki, ariko hari n'inganda zikoresha gaze kubera ko aba Badage bavuye mu bintu byo gukoresha nucleaire, biyemeje kutazongera gukoresha nucleaire mu bijyanye n'ingufu. So ibyo rero bituma bakenera gaze nyinshi, bigatuma bakenera petrole nyinshi cyane igihe cyose bazakenera ko iva mu mahanga. So rero ni ikibazo gikomeye cyane. Nahoze mbona umuntu kugeza n'ubu ngubu Abanyamerika baje hejuru mu guha Abanyaburayi gaze, ariko Abarusiya baracyari ku mwanya wa kabiri. Rero kizaba ari ikibazo gikomeye cyane igihe cyose Abarusiya nibamara kubaka izi pipeline zijya muri Aziya zijya hehe, Abanyaburayi bashobora kuzisanga bari mu kibazo bategetswe kugura iyo gaze y'Abanyamerika, nk'uko Abanyamerika babikinyemo nk'agatego, ndetse bikagira naho baturitsa na ziriya pipeline kugira ngo Abanyaburayi batangire kureba uburyo bazajya bagura gaze muri Amerika. Amerika ni igihugu gishyira inyungu zacyo imbere. Ibyo Macron akaba yatangiye kubibona muri Niger, baramutereranye yisanga Abanyamerika bari biyemeje gukorana n'abapuci, warashaka ko bavaho, yasanga noneho ntabwo ari kuvuga rumwe n'Abanyamerika. Ni ukuvuga ngo Abanyamerika bashyira imbere inyungu zabo, na Macron rero n'Uburayi bugomba kureba uburyo bwajya bushyira inyungu zabwo imbere, sino ibintu bikazakomeza kubakomerana. Rero icyo navuga ni uko intambara igikomeje, intambara iracyakomeje ku mirongo itandukanye y'urugamba, haba Robotine, haba muri Robotine. Icyo navuga Robotine nuko navuga ko igice kimwe kugeza uyu munsi gifitwe n'Abanya-Ukraine, ikindi gice cya Robotine gifitwe n'Abarusiya, kandi iyi Robotine ntabwo iri inyuma y'imirongo y'Abarusiya, ahubwo iri mu gice cy'Abanya-Ukraine inyuma y'imirongo y'Abarusiya. Nuvuga ngo Abanya-Ukraine ntibarabasha gutobora iyi mirongo. Twahoze tubibona ko Abanya-Ukraine batangiye kwitegura kumva ko bashobora kuba bazajya mu biganiro, kubera ko twatangiye kubona ko no muri Ukraine hari abantu batangiye kwigaragambya. Hari abantu benshi bigaragambije bafite amafoto y'ababo baguye muri iyi ntambara yo muri Ukraine, barimo kwigaragambya muri Ukraine bamagana Zelensky n'intambara ye. So uwo mwuka rero nukomeza kuzamuka muri Ukraine. Murabizi kandi muri iyi Ukraine harimo gutegurwa amatora y'umukuru w'igihugu. Dutegereje kureba niba uyu Zelensky azongera akiyamamaza, ariko biteganyijwe ko azongera akiyamamaza. Gusa aba Banya-Ukraine bamushinja ko ibyo yabemereye ubwo bamutoraga kuri manda ye ya mbere ntiyigeze abikora. Uyu munsi bisanze bari mu ntambara, kandi iturufu yagendeho rya mbere nuko yari yemerera Abanya-Ukraine ko intambara riri muri Donbass, intambara n'ikibazo bari bafitanye n'Abarusiya, azabasha kugikemura, bituma Abanya-Ukraine bamutora ku bwinshi. Uyu munsi rero Abanya-Ukraine bamaze kubura ababo muri iyi ntambara yo muri Ukraine imaze guhitana abantu benshi cyane. Batangiye kujya ku mihanda n'amafoto y'ababo n'amadarapo ya Ukraine bamagana iyi ntambara. Ibyo rero tuzakomeza tubirebe. Zelensky akomeje kuvuga ati amatora biragoye gukora amatora mu gihugu nk'iki ngiki, kubera ko mubizi Zelensky kinashyira imbere no gusaba amafaranga. Ubu nuvuga ngo kinashize imbere kwerekana ibibazo mbere no kugira ngo yongere asaba amafaranga yo gukora amatora. No kuzareba tukareba uburyo aya matora azaba, ariko nanababwira ko no muri ibi bice biyobowe n'Abarusiya, nabo murabizi mu Burusiya naho baritegura kuzatora, ndumva ari mu mwaka utaha. Nabo ubu rero barimo gutora mu nzego z'ibanze, hakaba harimo no gukorwa amatora muri ibi bice Abarusiya bometse ku Burusiya naho barimo gutora.
nabonye nabo barimo gutora inzego zabo zibanze nk'abandi Barusiya. Iki rero kikaba ari nk'igitutsi kuri Zelensky, ni nk'igitutsi kuri Zelensky kubera ko ni ahantu afata ko azongera akigarurira no kubona ko abaturage barimo gutora inzego z'ibanze nko mu Burusiya, barimo gutora urujya n'uruza rw'abantu bajya ku biro by'itora. Ni ikintu cyagoye cyane Zelensky. Urumva we ahita ajya hariya akavuga ati abantu bari gutora hakoreshejwe imbunda, abantu bari kugenda bakabakura mu mazu yabo bakajya gutora ku ngufu. Ibyo ngibyo nta kintu bishobora guhindura. Nicyo namubwira Zelensky, ni ukureba uburyo yajya mu biganiro agatabara igisigaye cya Ukraine. Mpora mbivuga ahangaha, ni ukureba uburyo yajya mu biganiro agatabara igisigaye cya Ukraine. Ariko ntibinaca intege aba banyamerika nabo biyemeje gukomeza gufasha Ukraine, biyemeje gufasha Ukraine. Ndabona hari biliyoni n'igice Biden yitegura nanone kongera Ukraine mu kuyifasha gukomeza urugamba rwayo. Nubwo abanyamerika bagenda bagaragaza ko Ukraine irimo kugorwa no kuba yakwisubiza uduce runaka, kuba iri kugorwa no kuba yagira ikintu gifatika itsindira muri iyi ntambara, ariko ntibibaca intege nanone zo gukomeza guhereza Ukraine utwo tuntu nita utwo kubabeshyeshya. Uko ngiye hano kuri iyi podcast narababwiye, ndababwira nti umunyamerika ntashobora kohereza umwana w'umunyamerika ku rugamba nka ruriya nta ndege afite mu kirere, ntibishoboka. Abafaransa ntibashobora kohereza abana babo ku rugamba guhangana n'Umurusiya witeguye kuriya nta ndege bafite mu kirere. Nuvuga ngo bagiye n'ugenda buzuye hasi, buzuye no hejuru. Byanaba ngombwa no gucengera no mu butaka bagacengera, kubera ko abanya-Ukraine bari gushyirwa kuri risk yo kwinjira mu ntambara. Numva ko ari intambara irimo kumara abantu benshi cyane, irimo kumara abantu benshi cyane. Rero no gukomeza tukayireba, kuko narabibabwiye Zelensky ari gusiganwa n'ibintu byinshi cyane. Icyambere arimo gusiganwa nacyo nuko tugiye kwinjira mu gihe cy'ubukonje. Mu gihe cy'ubukonje muri Ukraine ahantu hose haba habaye nk'icyondo, ibifaru narabibabwiye ntibibasha kugenda, ibintu byose biba bihagaze aho ngaho. Rero Ukraine ikaba ifite ubwoba ko, nk'uko Zaruzhny yavuze ko Uburusiya bigaragara ko bumaze igihe bukoresha misile nkeya kubera ko burimo kwitegura kuba bwazarasa ku bikorwa remezo by'amashanyarazi by'abanya-Ukraine, cyangwa se ibikorwa remezo bijyanye n'iby'ingufu ahangaha muri iki gihugu cya Ukraine. Ibyo ngibyo rero ni ngombwa, turabitegereje kubera ko ibyo bikorwa bigomba kuzahita biba nyine cible y'Abarusiya igihe cyose tuzaba twinjiye mu bukonje. So icyo ngicyo ni ikintu kimwe uyu Zelensky arimo gusiganwa nacyo. Ikindi cya kabiri arimo gusiganwa nacyo, arashaka ko Biden azagera igihe cyo gutangira kwiyamamaza afite ikintu cyo kuvuga, avuga ati dore twigaruriye Zaporizhia, dore twabashije gucamo ibice by'Abarusiya, twabashije kubicamo kabiri tugera ku nyanja ya Azov, kuko niyo yari gahunda n'ubundi batangira iyi contre-offensive. Icyo gihe rero Biden akaba ashobora kuzaba afite icyo yabwira abanyamerika, kubera ko abanyamerika harimo abadashyigikiye iyi ntambara, harimo n'abayishyigikiye, bashyigikiye ko Ukraine ikomeza gufashwa, ariko babona ko nta mbaraga izagira zo gutsinda Uburusiya. Ubu ngubu bumva ko Amerika igomba guhagarika inkunga igenera Ukraine. Rero igihe cyose Ukraine yabifite success runaka bashyira mu maso y'abo banyamerika batekereza gutyo, numva ko yaba ari ikintu cyiza kuri Biden. Ariko iyi gift sinzi niba Zelensky azashobora kuyimubonera. No gukomeza tukabireba nyuma y'uko habayeho ibi bitero bya drone nyinshi mu Burusiya. Biravugwa n'izi drone zabo z'amato zikomeje gucicikana ahangaha ziva Odessa zigana Crimea, ku kiraro cya Crimea. Izo boot nazo zirakomeje. Rero no kureba Abarusiya barakemura gute iki kibazo, kirakemuka gute. No gutegereza tukareba ese koko Abarusiya barimo gutegura ibitero simusiga byo kwigarurira ibice bitandukanye. Ntabwo wamenya imibare ya Putin, no gutegereza tukareba. Gusa icyo nababwira nuko ntabwo barabasha kuba batobora mu mirongo y'Abarusiya. Abarusiya bakomeje gukomera cyane ku mirongo yabo. Iyi ni Waka Waka podcast. Mukomeze mugire ibihe byiza, Blessing.